Hadin hanyeu puar kenta kajing ya wat jong ka ken hun search and rescue ka SDRF bat ki bahaying hasem kilalap ya ka met yap jong unong tam marjot ubasha tep iem ha kajing tua unyut hamarten. Ya kane kamet yap lalap nasi teng riat jong unyut batua bat kamet kapat jong u kalapra lengkot lengkai uba Marshall Marwen ubladon live house nem garta ula I arngut kikun hadin baula syatep im ha unyut batua men hakasni sejany kalai terik urempang arajar arpusau. Ki pulit ki pentip baya kane kamet yap lalap dien da kajing lap nengkong ya upro klong nyut bajura da une urang ba bantan nyut bat hadin lalap pat saya kekriak bau juking. Kini kitiar lalap marjan naga jaka bayo ya kamet jong u. Era musmat honit kabe ngala kermen bete banganyo tendal ahdin tu ngala ap tu la katno kenta lai kenta hadin tu ngalit no ong ni ngalit no siang mah ta kermen bit banyo ngalit no siang ngala ambut lik siang ngakiu tu apru katan bit sedien ngala ya nang miru katan bit sedien ta om syari ngaban lik katan bit adin ngaya lek banyan ta ngala ya kam sipang kaman kifuni ong la yo ni ngasuk men mo tengah semua nama kat ni ngalak semeliran te bab order si order ti kat ni bila tristom menetang nangi leong ba ngimla resya menetang nangi selong bila tristom kini municipal tre ni kinong belah dia ngila kan saya hadu kat dia kamat jadi menetang ni te ngalak suruh pun sana kan menit kelang tang meniu tang kating rung imut tu kanjut play ini buat mener nak hadik buat play bila mulai episode berbaik Islam angkut play